Io sono Delwar, vengo dal Bangladesh, adesso sono qui, tra poco comincia il mio futuro, grazie mille a Cividale, perché quando sono arrivato in Italia ho visto un fiume, è bellissimo, poi arrivato qua per vedere quello ponte, per me è una bella cosa e grazie Cividale. আমার নাম সিয়াম, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আদেশ সোনকুই, আমি এখানে সিবিদালে দেল ফ্রুইতে একটি ব্রিজ দেখতে পারতেছি। এই ব্রিজটা খুবই সুন্দর, এর নাম পন্তে দেল দিয়াবলো। এই ব্রিজটা সিবিদালের সবচেয়ে পুরানো ব্রিজ। এই ব্রিজটা 100 বছর আগে তৈরি হয়েছিল এবং এটি খুবই সুন্দর একটি ব্রিজ। আমি এখানে আসার পর খুব সুন্দর সুন্দর দৃশ্য এবং ব্রিজ দেখে খুবই আশ্চর্য হচ্ছি। ধন্যবাদ। أحمد جيبسيانو شفيدالي جميلة وكله تمام. Grazie. Mi chiamo Aziz, sono tunisino, adesso sono qui, voglio capelli, Cividale bellissimo. Buongiorno, io sono Kemal, vengo dall'Albania, adesso sono qui e penso per il mio futuro, prima di tutto finisco di studiare, ho già un anno qua in Italia e grazie a tutto in Italia, grazie al Stato d'Italia, il convitto che mi ha dato la possibilità di studiare e di tutto e anche di lavorare in un futuro diverso da quello che avevo in Albania. Parlo per la mia prima esperienza che ho avuto qua in Cividale e questo è il mio posto preferito dove ho fatto anche la mia prima foto qua a Cividale, dico la verità. Që kam ardhur këtu, gjëja që më ka bërë më shumë përshtypje është historia e Urës, historia e cila është tepër e rëndësishme për popullin e Cividales. Gjithashtu kurioziteti që kisha që nga fillimi i historisë që dëgjova, më bëri që ta vizitoj, edhe gjithashtu domethënë kam arritur të njoh pak nga historia e saj, edhe jam shumë e lumtur për këtë. Gjithashtu faleminderit gjithëve, veçanërisht komunitas, edhe asistentëve, duke ditur gjithashtu si çdo popull që ka një larmishmëri të vendeve historike, edhe Cividale është një ndër to. Io sono un ponte. Io sono un ponte. Io sono un ponte. Io sono un ponte. Avvicinati. Io sono un ponte. Io sono un ponte.